Sarthe Phangcho alongle aronre pen kedo keche kebe atum phan katharle pon aputha pherang kemai kangni pon lasonsi phaikuni ni phai inkoira pho ani Sarthe Phangcho alongle aronre pen kedo keche kebe atum ningkaning koi sose aronre pen kedo ahem arit katharle pon aputha songdo anatum mahin pen pherang kemai kangni pon Tangti pherangkia mai long pen alang litum pherangkia thingno kapachini pon alam the pen le ang ton pen arjupon sinang to Pini Adap Abirta form IB lo jasmet pherangkia mai ke phala bang ke upane isia song pen ke phala pukali da ka bang ke song situpe atau situpe kin dan sida Pini ke Karbi makabi po men si jasmet ke pherangkia mai phalo lapen amai ke phana ko athe bang na hello Sarthe Phangcho alongle ciring kore si alongle bang aronre pen cerai tet pula bang solong dalam setanu pula tangte Pini Karbi Anglong adang pia bang ke kacini ne bang ke avelu Kunara dimma po bang charjuta hai sita Sarthe Phangcho alam lo pula tangte kupi alam lo po bang ke jo kacini lo bang ke longle alam ki na si jasmet pet Sarthe Phangcho alongle alam setanu lo pula tangte Pini jasmet kedamtang atumu beslang nang sengko labang solam ki nang cheng jasmet bang ke lake 1986 ningkan haru ke sekepra trokna kepra trok ningkan ke cheng labang solong le jasmet pet ke ahok pet ahem tu ke inu ding no so sangma sangku si ahem tu lo labang solong le long non ki seto bom aro de pen kacerai tu jasmet ke orang menonton halat lapen ramayan Tuhan akan mana bang kita don sirket ke lelok lorokom muhet ni tum dak yang office pen sekarang bang tu dengan kacing kita penting tentang don sirket tak ke lelok kita hokpet bang ke orang menonton halat sekarang ke lelok bang ke kecil si bang kita cerai alang litum dak long le nang ci rai bangke anang ke ceng bangke hokpet ke dak le nang itu nang ceng kadi alang litum ke dak hala nang ke ceng tala so dak gulai kula so kupria kum hala pu along le long silam dikit pen hala pu lom alang litum han eviction nang claim no athe dak ta aronre pen sigitu si hadak pen nang be masi dotap dot tu la pu atimak long ku ciribom no masi lam non la bang so ciring ko resi along le long dake ingram ais itu ini katik kita person tak beda masih dak tek long lo masih lang itu bang la soal licuan lo ini tum handak itu kita kadin nang pekta la pen ni tum tiki po la pen kupi make long bang ke cetak nak o bang si ahem tuhan pakroi lo masih dotit api asang masang ho tum bang dak do delo along pe ceterek ko pulo da Phangcho sang ho pen ke jir pulo masih lang itu si long le cepat coy lo la solong le cepat coy ta dak yaro office pen mondol SK tumbang pami pun pimi rat hek prong alu aron keduan pecok lim pen si alu ta cepat jiro long kita cepat jiro cok lim la so phi bang ke la non ke do bom so bhagat pen chohan tumbang la so long li opu pulang tum lam chak chipi do sita o ye det long le ki oji ke aphi lam no alang li tumbang ke jasmet hamren kor long si lam hoi bang pidam lam hoi ki pidam bang ke la solong le long ajoi ne pen kachi chok che theng do kok la poson pini suluk sodak do kok lu kus lam hoi pidam amasi ha kor pen bang ke long le ahem pu Sarthe Phangcho pana notice nang nang le thurok lo ta dak kor long ching sai rot bang ke che chok che theng do ma pu chal ju lo pu party first party second party buduji la hini butung khanda arjulu arju pen bang ke pilo si chok che thenga be pu bang salam klang afi bang ke long le lam ki masi court pen pulo long le lam ki pulo tang te la ke court pen le ke lang ning kali la ke lainge bang ke dak yaro office do circle office do si afi circle office song bang thulo circle office long la so lam ching sai lo ka do we lang thai pen bang ke Sarthe Phangcho phan ke long le ka hodai tang lo ken te ahem pulang yo ken te ka do we lo chok thai lo ken te
lo Sarthe Phangcho Phansi along lagi pinang to oke alam pangdak lo telah so pian ta alang li tumbang kroi krelang hamre na court long ut hot lam hoi pidam thulang alang li tum o e la sabang solong de ke rai phan ut hot court long sai chulo la ta long le ya putha ka bang ke la ke council lang to matang de dak sa kulo ti lang so hot pang dak chulo Kheroni la so phi bang alang li tum dak Sarthe Phangcho pan along li hotai kok pen bang ke alang li tum la so lam kroin e join e si alang li tum ha Guwahati High Court along ta case bidam su choklo suri hini ra case ning kan 2011 Guwahati High Court long case bidam chok aphi bang ke dak penang chu ding chetan no pen hada ka phi court pen lamrai pi lo lamrai ki pi gel hello Karbi Anglong ar lu along le phelang apu thak bang ke la ke jasemet ke council tum silang to la pen English pen ki pu appellate authority tu do la appellate authority bang ke la ke Karbi Anglong autonomous council hello la si akesi pidam ke la so bhagot tum ke johan tum ke la si alang li tum jong si kupine court pen alamrai ki pi long aning kang samse dolang tulutang te alang li tum ke kaching kidam nahi bang ke da Karbi Anglong autonomous council executive committee duji la so executive committee along selang litum ke puthot ning kang sam se lan da si chipin budam nang ko lan la si appellate authority bang Karbi Anglong autonomous council phan pidera thi bang ke council tum ke claim nahi bang ke hearing hang nang po hearing hang pen alang litum long dia documents bang chipi thek ma chipak lang thek ma lan de la patini nei ke batahi ni ba hang nang po la batahi ni yang bong pen jong si ceklang dun de ma tang te a documents bang chipak lang thek de pu tang te la bang solong de long bang lang tum ke doji aron bang ke abele bala anang ning kanang lili da nei ko no ha hok pe bang ke non la ning kan thong ke sil ana ja ke bang ni da nei ko no voi phi sita chong no na bang ke hala hai lam ka chin pin puro bang ka na sot ke abelo to no bang ke pini ani bang ke da Sarthe Phangcho along le chiring ko ya se long le long pen la so bhagat asang ho la pen johan asang ho an ta lang so ta to man pini bang ke katharle asai ang deng bang chum dan la so ning karong hem paru bang pole ning karong kali bonda klar da kalam no setame ilitum Karbi khe along le ing bodet pen ningkan thongkep sose non heta lang ling ki sang ho polo ningkan thongkep sose la bangso Karbi along le komane Phangcho hem along le ke ende to bangali ki thi de to gali jasemet bangke Karbi along le si ki thi Karbi along le si ka cherai bor I pu hala so sian ning pung pen si Karbi Anglong kang pi ben rat thur paklo Karbi chepat the Karbi ga che song party song throm chi pu pe pin pen si ar jak nai pu hala bangso ka che song pen pini ke cheng si ilum ang the ka che theklong ke hayang the ka che theklong pulo tang te hala bangso la non pini eviction ke claim ki chun de hala banglo la pen hala solo ma jasemet bang ke jok wan la puta kalilang la pen le ke chok de di puta kalilang koi phit pus na me Karbi Anglong long song ham phang do an komane ka che song nang ke li dunun e tum na dolo komane nang ki dun de tum na dolo komane ke nang ka sol sa do na do mana dolo sta me hala so bang ke alang li tum ni do po puta hala bang tin tum thelo la pen alang li tum chorolo la pen an par dang pe Karbi Anglong long prek chama song long ham phang long ke klom rat chari song long ke klem bang pu phi do ana phan ta me la pen jasemet pet Karbi Anglong autonomous council ka chari tum sa me tum hin pen bang isia kiro bang bilo la si tame ilitum ke pini alang litum eviction claim that lo chorolo alang litum ha pini eviction claim that lo chorolo lapen archudar cholo lapen pathelo stame pena dik pen ke claim ke dam nang lang do piklang hala jong si ke claim ke yang thek long pole te pin ke jong lipo ningje lipo ke therji kupima karbok ji ka chiningje meme hinonu ka chipu khala bangke chipunang kokko ate pini ilum lang nang polotang te non ni dak Sarthe Phangcho long lilong bangke la so 100 ke ningkan thongkep isi ban mangke therak meme bangke pini Karbi Anglong long non jong si long le lang pulote lang kang pi ben ke Karbi Anglong phan ke pini long le na cherai thiplo pini dak lang nang pote bothat lang so long ke pini bothat lang so ke hap phusar ni ben alun lam to et long si pini bothat lang so ke pini Karbi Anglong ali kunang nang cheng tang lo pini ke phelang pi long ta pini departmental along le mukhalong apir thiben cherai ja phala boson na do tang lo lasi hokpet ke lanon edon bet along le pharmacy iritum ke haitang ningkan ko antong ne stame hala so bang bat la edon bet joini eviction kapatuni thedet ke hala ke isi ben ke terak me ingri
hearing tamimi stami punon ta chun detlo hala son thot si non dak lang nang kole Sarthe Phangcho ahet adung hetame hadak Sitaram Pal podo halake Chandra Singh Dera mate Chandra Dera alongle haladak chiri capso se halabang so alongle alang dak Sitaram Pal tame cherai bor ide dolang dak labangke lanon Sarthe Phangcho alongle adung hetlo hala dak hetsi Sitaram Pal podo hala Chandra Dera alongle hala cherai bor ide lo dasi laso bangda tong sokot penke alang litumang eviction mang claim serak nang bothela Karbi Anglong lewek lapen kache song bang ing tontelo lapenan parta la Sarthe Phangcho long le pen long si tuma phangdam chadang kole ji dakla jiri so long da do langmi pigidam twara kum hala dakta departmental lem hala dakta soil long le do hala dakta ang tan pen kichi ki bi sudum si aha dakta hala so long le long cherai bor idet penang ana dang ajam hanak koklasi hala tami eviction bang non mat claim serak nang bothe aronre pen sala dakedo hala son thot si pini non lang nang klotang de dak phelang pi tharwe hidia dunglo dakla e popo hospital adunglo hala dak het tame dakla Kheroni girls school along le do hala girls school along le along kacherai bor id dada bangta hala tong sokot pen eviction claim serak nang ko ilitum pini lang nang klotang te Karbi atum kedo ke thaga dim lo klotang te Karbi gule jong he selen ari hing len jong he ka chiru ka charnam dami Karbi atum eviction claim dadi aronre si kedo hala son thot si konasi aronre kedo mahala dak mangke claim nang po jasemet belasi ke claim nang lang dolang la pendele ke chok det kichun det la puta kali la penan par bang tame ilitum rolo pathelo alang nu choro listame pena dik pen jong si ke claim kapang kre jong si dokok klotang te hala dake ka chesong ing tonte ke dam tangan ni pen koson si konasi ka chesong andeng ke do boma la son si ke rangjilang ni da ka chesong deng bon bon bothe jasemet ke la PGR ka chesong PGR ka chesong ke non anta ke Karbi Anglong Termas Council ke claim ji angring itum theglong lela lang nang klotang de PGR long bang ke non anta notice ki pike hello pigelam lo non anta circle office atuman circle office ara tumanta non anta thangnat isi lo kapa jirdam kapa lidam hal son itum theglong lela lasi taram bomlo nona bangke Karbi Anglong long bang Karbi si ke cepat helo long le alam ki helo kapatu silo pini bol border long lang nang kulotang Meghalaya long ta itum isi border alam ki long le alam ki pini Meghalaya long itum long le alam ki pini dak inter district long ta hala dak border long da la dak ta pini bothat lang so son ke pini ke Karbi Anglong kali punang pu etang lo pini son dak phelang pi long ta meta forest bojaran ta penang anang ke pet sangki nang ki purang kang bu Karbi Anglong nang ke pet hason theklong tang lsi long le alam ki helo kapatu silo pot bang si jasemet pike Karbi si ki thurlo lasi hala so Karbi karjap ki thurong bang ke erset prunset akache song ke dowek ji la ke phong taram bonglo lasi tim Karbi Anglong tum handame pini alang tum keropen ning kapathe ben koson si tum ser apo hoben ka kache sigma koson si nilitum kapathe manping ka ki pigi man kache sigma hala so manping ilum kapatir kapathe alang tum manping ki pi ke bang jilangan nida alang litum la soteng ben isi positive mate ke mesen ang thek kapat doji ben ke claim ke dam masi ning khela penan par bangta jasemet pet ethe nilihin pen ki pugang tung Karbi Anglong long jasemet pet bangke ilitum ke non ahok pet bangke Karbi atum cheparoka thaina hok tabe jat a hin to ilun lampen chenglok tirthe longle phelang jakong horang na hok ta ilun cheparo ka thai betame Karbi dum kache sorsa kache jong non bisarlam la solong Karbi chepat henang pula bangso kache songlong hala bangso kache songlong kalili kalang lang ma komande ke methang jungjung ale phantang ho komande ke ha kapre ka song ke sengi tang ho ha komande ke tangka endet tang ho hala tum ke bang methang jungjung ale phanse kache song break jam la puson kache song kachi putot hala kacar bok hala so bang penang do lasi hala so bang ke nitum kai ke da pubong lo pini ilitum lang nang kulo la so kache song ang thun do ko join si pini Sarthe Phangcho long le ningkan thong kep pen kyun e ang dengta pini la song deng nang chun dat lo pen pini alang litum dak Phangcho hem lo mate nut Karbi atum si hala bang so long le bang ke pini chelong lo kang bo tang long le si chelong lo apot si hala bang ke itum lang nang kulo te si pen bang ningarong lo hala son thot si ilitum pini jong hele jungjung ale phan putame pini ang deng da theglong bom lo pini jong hele komane tangka endet jong hele pini komane party me hang kapat thegi song me hang ka de meme hinono jong hele ning je poi pitame jasemet kache song ang ding theglong bomlo lasi hala kaning je ki putnai pudun tot kaning je tot aning ke chapa hinotum antame alang litum da ning chirui do noi pusin tum chuning rigang tunglo ninga klong pen alang tumane ning chirui do ikra hala bang so kache song long jong si ilitum long konani ke chok che ki le do kok pulutang de na pa keng noi wang noi alak na ar jam noi alang litum claim rapet nam rapet men bidi sore son suri do antame che than chibu men si ke claim ke nam kapang dangi pone phanta nilum chowar cholangi kolasi ke cheng si ke hayang thekela lo lasi ang thek bang theklong lo son thosi Karbi Anglong kang pita kache song lapen ining
ক্লাস সব পেন জং সে কাছে সং কলদান কি উন এডে জিয়া সন কে থাংনা তানি লিতুম লং আবে লাপেন unwek ji lapen chunwek ji lapen kerang ji langan di bana Karbi Anglong arat tak anso sesi halabang so isia tomon kemena ke jabi pan magarat bangke thurpo lapen nang bar bosi nethelo ning thelo lapen an part ame Karbi Anglong uton mas council atum tami isi ning kirui dopen pini son thot si kerang ji langan nita Karbi phan anse Karbi mana peng kapa doji phan Karbi arahi Karbi amahan kapa klardi phan ke alang dun keng kam che jor pon pusi nilitum hin pending thelo tebok terai alom alam lo dak helang pilong si non dak ki sung alam lo non Sarthe Phangcho long le son thot pini non nang nang kulo dak la Sitarampal Chandra Singh dera long leta cherai bor idet lo pini dak la Kheroni girls school long le dong cherai bor idet lo departmental and soil conservation long le hala dak cherai bor idet lo son thot si dak litum long thek long expedition chairman ke hai dak la e Dhon Singh dera long le tamil dak la helang pi krong thom long lo la daily bazar la helang pi hi thi long mate la dak mata hada kaprek prek aki chitum se dak long le bang cherai bor idet lo hala so bang si ahok pet bang court pen na case ke high et lo hada court pen na case chedan et ke high tang lo temen anta hala tum han ki plum ji ki thurdi ban ke non athang na ta angring bang avela masi bang si non dak cherai bor idet la si hala so long kala kadok we jok jak la non akisung angdeng do an bang dai tumang che tham lo si hala so bang ke tim Karbi Anglong atumang jasemet pet council kachari tumbang tong sokot pen la sobang claim serak nang ko athek jongsi ili tumke kache song angdeng mang deng pon bompo non ili jasemet hala athang kache song angdeng hala son thodang deng sinon niphai isi hini ke hanjang ang solong tum mini farman che song ko lapendet niphai kepen crazy bangke denarong che song ko lapen phot throk bangke hawar ke hatong che song ko lapen lapson si manjalong tami tum niphai inkoi lom che song ko lapson si tum kache song ke angdeng la si dam bompo la si rat kache par jurat kache patera mai bang la si damik bompo la si tong sokot la dak tong la so akisung pen pini ke jok long hala ke jokar ni bangke ans akisung alam kache than long pen abar sailong vai puthot ra phan mangke la so bang se pachi lo la pen tim Karbi Anglong la pen jasemet council kachari tumanta la so bang se aphong thong so chuning di kontrole thot lo সংবাদমেলত উপস্থিত সাংবাদিকসকলৰ উপৰিও আজিৰ এই সংবাদমেলত উপস্থিত কাৰ্বি শাসনধাৰ নেতৃবৰ্গৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মোৰ বন্ধুসকল আজি সংবাদমেলৰ মূল উদ্দেশ্যৰ বিষয়ে ইতিমধ্যে মোৰ প্ৰাক্তন বক্তাসকলে ইতিমধ্যে ক'লে আসল কথাটো হ'ল যোৱা 30 বছৰ ধৰি খেৰনি অঞ্চলত বসবাস কৰা Sarthe Phangcho নামৰ এজন ব্যক্তিৰ 21 বিঘা মাটি বাহিৰৰ পৰা অহা ব্যক্তিসকলে অবৈধভাৱে দখল কৰি বহি আছিলে গতিকে এই 30 বছৰীয়া আইনৰ যুঁজৰ অন্তত আজি Sarthe Phangcho ন্যায় পাইছে তাৰ মানে আজি Karbi Anglong অটোনমাস কাউন্সিল তাৰ পাছত আমাৰ জিলা প্ৰশাসনৰ DC SPৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মেজিষ্ট্ৰেট বা আমাৰ স্থানীয় যিটো Kheroni পুলিচ ষ্টেচন আছে ইয়াৰ ওচিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমাৰ অসম পুলিচ তাৰ পাছত কমাণ্ডো বাহিনী ইয়াৰ উপৰি মানে ধৰক বেটেলিয়ানৰ যিসকল ব্যক্তি জড়িত হৈ আছিল এই উচ্ছেদ অভিযানত আমি তেওঁলোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ তৰফৰ পৰা গতিকে আজি Sarthe Phangchoৰ মাটি উচ্ছেদ কৰাৰ কথাটোৱে প্ৰমাণ কৰিলে 1950 চনৰ 26 জানুৱাৰী তাৰিখে যিদিনাৰ পৰা ভাৰতে স্বাধীন হোৱাৰ পাছত সংবিধান গ্ৰহণ কৰি সেই সংবিধানৰ মতে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ চলি আছে গতিকে এই সংবিধানত তেই লিখা আছে যে Karbi Anglongৰ ভূমিৰ অধিকাৰ কেৱল মাত্ৰ Karbi Anglongত বসবাস কৰা খিলঞ্জীয়া জনজাতিসকলৰ ওপৰতহে মানে ভূমিৰ অধিকাৰটো সম্পূৰ্ণৰূপে ন্যস্ত কৰা হৈছে সাংবিধানিকভাৱে গতিকে ইয়াত যে বাহিৰৰ পৰা আহি কোনো ব্যক্তিয়ে যে অবৈধভাৱে ইয়াত বসবাস কৰিব নোৱাৰে আজিৰ উচ্ছেদ কাৰ্যটো প্ৰমাণ কৰিলে দ্বিতীয় কথাটো হ'ল Karbi Anglongত বাহিৰৰ পৰা অবৈধভাৱে আহি ইয়াত যিসকলে বসবাস কৰি আছে তেওঁলোকক যে উচ্ছেদ কৰাৰ কৰ্তৃত্ব আৰু অধিকাৰ Karbi Anglong অটোনমাস কাউন্সিলৰ সম্পূৰ্ণভাৱে আছে সাংবিধানিকভাৱেও বৈধ তাৰ পাছত আইনৰ তৰফৰ পৰাও যে ন্যায়সংগত এই কথাটো আজি প্ৰমাণিত হৈছে গতিকে আমি Karbi Anglong অটোনমাস কাউন্সিলকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ লগতে এই মানে ট্ৰাইবেলৰ মাটিত বাহিৰৰ পৰা আহি যিসকল বহি থকা ব্যক্তিসকলক উচ্ছেদ কৰিব লাগে বুলি এই আন্দোলনত যিসকল জড়িত হৈ আছিল আমাৰ ৰাইজ সেই আন্দোলনকাৰী ৰাইজকো আমি আমাৰ তৰফৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু এই আজিৰ এই সুযোগতে আমি Karbi Anglong অটোনমাস কাউন্সিলক এটা আহ্বান জনাব খোজো Sarthe Phangchoৰ নিচিনা বহুতো আমাৰ খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠীসকলৰ মাটি পতা থকা সত্ত্বেও বাহিৰৰ পৰা আহি অবৈধভাৱে বসবাস কৰি ট্ৰাইবেলসকলৰ মাটি দখল কৰি থকা
বহুতো তেনেকুৱা ব্যক্তি আছে বহুতো এলেকা তেনেকুৱা অবৈধভাৱে বসবাস কৰি থকা আমি দেখা পাইছোঁ গতিকে সেই এলেকাবিলাকতো কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিলে একাধিক্ৰমে নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে এই উচ্ছেদ অভিযানটো তেওঁলোকে চলাই যাব লাগে বুলি আমি আহ্বান জনাইছোঁ গতিকে আজিৰ এই জয় এই 30 বছৰৰ আইনৰ যুঁজৰ পাছত আজি সাৰ্থে ফাংচৌ ন্যায় পালে এই আন্দোলনত জড়িত আমাৰ যিসকল ৰাইজ আছে আন্দোলনকাৰী ৰাইজ তেওঁলোকে আজি জয়যুক্ত হৈছে আইনীভাৱে গতিকে আমি আমাৰ তৰফৰ পৰা সকলো আন্দোলনকাৰী ৰাইজ আৰু কাৰ্বি অটোনমাছ কাউন্সিলক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ Eviction mate katharle po bangke kupi porlo. Lutang te hong pensikiva la pendake komat ni along lelong aronre pensikitu. Si aronre pensikitu pulutang te lage Karbi Anglong aso ke kalilo. Lage theglor lam lo. Wo phit dak kedo barim buta hokon ilu. La si arvi pen le lang ari pen le lang sita Karbi Anglong arlo kedo long ji la pen vote ke joglong aron bangke abi pin lagi. Na hok pen lang sita. La si nili tuma hin pen ke kroi bang la hello dak pen katharle po bang la ke dak phelang ki pen kali Karbi Anglong pe katharle po bang si pini Karbi Anglong otomas kansel ke pang dak nang po la si Karbi Anglong pen angtan chujeng bat jir sita Karbi Anglong pen angtan si ahem arit ke donang po Karbi Anglong arlo ke kali datang po la si vote ke joga kong pen ke chenglok hem rit ka chi kim dak ke asim sap masi dak Karbi Anglong arlo ke datang po la si Mukha cingki dun lo, dak circle office along klembang potum hanta, dak non don firke bang le rong lo pusipu, lasi la don firke balong, ake sarpen ke cing lok ha non asu bangpan ma ke do amen amun ke pini dok pemisi, lasu ang tek bang ke rat long klang ning, la pen tum Karbi Anglong rat tajit han long ning, la hai lo amen lo, la so bang fu bang pia tum bang ke, na hok le ahem ni cikim ci phan le bang ta me chak che det nang po bang ka che than long ni la lo pini katharle atum phan ni tum hin ba bang ge ben nge bang po ni bu pot ni na ta me nang churu parpik lo si jase mepet hil tum ben pini la bang so Sarthe Phangcho long le mata me nang apartment la so long le ka che long lo bang ke ni tum ta me ning jing sam lo la pen pini Karbi Anglong along ri alo Badua Karbi nong amina apartment kache hang along kichun det mate che palong lok thega bangka la ke ilitum mena apartment kache palong dun ko som ta che mathalo in Sarthe Phangcho ku kali kapre kamuni jong philip som do pulutangte alang lituma ke mang mate alang lituma lo bangso apartment kache hang along futamme ilitum apartment kache long no teng lo bang thima ilitum Karbi bose tum kache pulo Karbi bulutang elu tum kala kache plang thai bipin lo tum Karbi kur phon man kala ke ning sipet kedo nang ji mate la do thek nang po pula bang so thepi sil tum matha thepi na pot phila bangal tum tame pini arni bangke isiang deng kache so mate rada sikang tong bangke pini Karbi Anglong tomas kam phila tum arjunang ko ka joini pen la bang so farman el tum farman bang chelong lo la bangal tum ke alang tum feta me lam thi si ka choro bangal tum pa jiring tum Karbi Anglong tomas kam phila tum pha choro par pe galang tum feta me la penon mo penel tum prang jong feta mel tum keong rung ajak Karbi Anglong ai su mate Karbi Anglong along kedo kisu mo phatak phane chepak lang lo te bon feta men ilhin pen ke kang tung mang la pulo che Karbi Anglong long jasa met long le phelang ahem phu gela ke Karbi Anglong tomas council amena ma la fila pusona kisu mo bangkala ke pini Sarthe Phangcho along le long da la pugali lasi nili tumpen bangkela ke rada siang tong kapele ji polong bangke Karbi Anglong tomas council pen feta none prang ke bangke langan feta me arjunang ji pini kopia pot pulotang te pini Sarthe Phangcho along le labang solong a victim kali kapre kam da dopik lasu ilitum kapre ka along le ta dong si aronre pen bana cherai do pini do planta tum labang solam the bangke peklang pola pen arona teng pen tum chesong pon po hala bang so pen chesong feta malang tum si pachunang pola bangke alang tum arpulo la pen labang so arpu bangke alang tum deng vek nang ji athima lake rada siang tong pena lapen nilipading e kebang jelang apor feta me non Sarthe Phangcho long le kai eviction ason fi pini mo pen che thanlo Karbi Anglong ara tuma kemang jasme pet kopilo itum labang so alam kinang ke klang kona pen lo pulotang to labang ke jasme pijr along le hello lafi hala dakta unconditionally piloma Karbi Anglong tomas kan fila tum mangkala ka amena along le lu pose matha pen pijr along le fita me tong se kot pen harli pon lo pulotang to Karbi Anglong arat ke lake tim Karbi Anglong ache thepeding nang ko ka ke me tum hang tara merji la pen tum klarda pen kan jingang tum mate nilhin pen ka ke fita me ninje ver
Karbi Anglong atum Moscow film mate tim Karbi Anglong atum nilu tum kache song atum phanan tum hotur prong ceman na che kamri nili na chunri kan tum mala nang hotur prong che kamri muthi nang tum kache char dam dia din nil tum nang kache char lo nang tum ke claim asai ke deng pon mate ke claim pon bang tum claim pon bom lalu pulo dang te ilu tum nosi chingru pet der long de phan rai kom pon lo pulo dang te lada ke Karbi khai fi ka ching thurji Karbi khai fi lada bang ke ka paprangon ji lasi na tum hotur bang che kamri la pen ke bang jelang ni fitame nil tum karena chunuria teng pen tum na paklang pora teng pen na tum long le hem puje krong payment vijar long le tum tum eviction pe pram lalu te tum ta ka chesong na kang tomo la pen tum han fi kai kena mel tum hirjime ra Karbi Anglong rat nang hirjime nang chupi wer ko lalu na kala fi am ngi fitame no na mar bang ke reponik check lo